nebahlali nazi izindaba la umprofeti usekhulumile wayibeka indaba wayibeka before indaba ukuthi nangu omunye oyicelebrity ozodlula emhlabeni nangampela kwenzeke kanjalo uphinde wayibeka ukuthi ubona omunye onemali eningi eSouth Africa and othenjiwe kumina ke lokho kwafike ngazuthi mhlawumbe ukhuluma ngopresident nangampela kwenzakaleni kuvelile istory ngendaba yemali nendawo lapho kade igcine khona naku ke manje usekhulumile futhi umprofeti yazini ngoba abanye abantu singababukela phansi sibone ngazuthi into abayikhulumayo bayahema nje ngoba phela sesajwayela ukuthi abaqamba amanga labo phela banamanga kanjani okunye kwako singakubukeli phansi kuhamba neqiniso nansi ke manje indaba engithusayo uSomizi bamsolela ukuthi angase abe sogibeni lokuba ejele ngomuntu owadlulayo asazi inkukhu Azosoli Umqakazo ungekho swekhonte khona asazi mina ke ngokwami le ndaba ngithema ngiyibuka ngayihlanganisa ngoba mina ngifuna ukukhuluma into engizoyifunda la bese ngithi batheka ukuthi nokuthi ngibuke bese ngiyahlanganisa ukuthi uma uthi 1 + 1 kuphumani Mzansi ke nike nabona nani ukuthi isikhathi esikhulu bekunomunye la osematheni bebekanje bebezithupha ziyegwayini naye uSomizi asazike manje nje bakuthiwa unokusolakala komuntu owadlulayo ukuthi ngabe indaba isahamba lapho yini mina la ngunuka khona umkhondo noma ngeke ngisho phela ngoba nami ngiyalisaba ijele kodwa ke nazi inkukhu ziyawunuka umqakazo ukuthi khona la ngathi ziuholela khona la singazi ukuthi kuphi la usiholela khona kodwa ke ukhona lapho usiholela khona ukuthi ziyamsola ukuthi ube nesandla lapho kube nokuthi kuphume umoya womuntu obekade futhi aziwa emzansi asazi ukuthi ubani lowo salindile ukuthi size ukuthi usolelwa kubani lo ozophuma umoya lowo owaphuma umoya la emzansi ukuthi ngubani lowo asazi sibhekile silindile soleke silalela ukuthi kahle kahle njengoba inkundla zokuxhumana zisazisa indaba ezenzakalayo emzansi sizithanda ukufa kodwa ke singabe sesigxila kakhulu kulokho nawo phela amampunge ayenzeka ngesinye isikhathi asingathembi ukuthi kushuthi khona lokhu okuzovela asizitshele mhlambe umoya buthe waphambuka usazoza nendaba eziqondile ukuthi kahle kahle uphokophelepi uqonde kuphi umoya ngoba phela na umoya uyakhuluma angeke size siuphikise asike sigoqa izandla silinde size ukuthi kahle kahle usiholela kuphi ngoba ngeke usiholele wena la ngekho khona lutho uzosikhombisa ukuthi kahle kahle uhambaphi uyaphi ngoba akukho kwenzeka bese kuyathula nje kungaveli lutho kuzovela noma ungathula ufele ngaphakathi udabulazi kodwa khona abathe uNkulunkulu wabapha amandla nezidalwa zabapha amandla ukuthi babone ukuthi kahle kahle le ndaba ihambaphi
asilindeke ke sibone ukuthi ingampela nje babeyibeka kanje le ndaba ukuthi nangu uSomizi ezowele ezandleni zabomthetho ngomoya womuntu owaphuma ukuthi ngubani asazi sonke silindile sigoqa izandla sirelaxile silinde ukubona ukuthi ngubani lo angishiye lapho keMzansi bahlali ningilandele njalo ngizoleke nginitholela lezo nginilethela zona niza ukuthi kahle eMzansi kwenzakalani ninganginaki ke mina ngiyathanda nami ukueda okwani engizwa ukuthi le ndaba ingenzeka ukuthi iya lapha nginithanda ninjalo ke